Lakini finally Yoba nuka manna. Asifiwe Yesu Kristo. Akamanata. Sisi ya Yosefu. Maandiko manga imasia okasia. Noka keta sila la kochao Yesu Kristo. Na nendo unduni usu ila Yosefu wewe ilandeto. The Bible says kila kumatoni. Eka utondo mulaika wa mwea iye na ero siamuka na ndamu mana mubaka asya ekala kabisi na aketa sitwa yako Yesu Kristo. Yesu Yosefu ndese kana andu oi ni mokite indi Yoba ni wisi na landu oi mesa kwa elote na mamu kulia kulawisi awa na kwa so mwandeto otondo kuandikitwe Yosefu isunda nese indi Yoba ni wisi. Haya moka makimu manda na mamu nenga mizinzi olivata Yosefu ndanena mubango wa kuthi Egypt ipindani thi lakini unu ni wese obika na maki ya madhi Egypt nika nandeto ya Ngai ingi zise kuyania kana mwana wanga mumnya Egypt na nduwa ila mama nyeka na elote numetele madhi kuona nzia ingi na elote lawa manye mayukite na ke ekata elote na esa kuyanisa ndeto siya Yoba ndakwezekana Ngai already no program mete kila kindu na kumba ipinda view ona kuzina mbe mapinda 34 kana 32 ange ala Mathayo no kwasya ni kuandikitwe mundu onde Yoba no mala niki na makesa kuyanea na kutecha makinene nundu ndini wa mundu onde Yoba ndala simidia kwenda kwa mundu aka kukudhiwa. Na Pastor Grace some time ago, you do a free will. We na kwa tuna free will. Na dhabe kindu Yoba uteza utula. Ni kwenda kutumia free will ya kuna hii. Na ndesa ukufozi wike undu ute kwenda. Ando ala Yoba utona kumea ya meke undu kwenda. Na la mmileta Yosefu alama ise otameli undu wenda na dhayu wakwa wike. Otondo wanena kwakwa wike. Wiane kwakwa otondo weza kufikia kunena. Lakini kwa ndo alangi onde Yoba ndesa kuilasimithia thayuni wa mundu. Nokosa nokona kindu kifani kwanza ndo alamata mwisi Ngai aino momesa otumiwa ni Ngai utumanu ni wo aimese kumwete Yobo tayo. Nokona tatutu mukitangai lakini wimukitangai kwanza wiki eleloni chakwi kanesa. Pena mutumia wa kusa na aina anake atulu na yu akili okwa atabia anamake nina dhahabu nenziye bando mondani mundo mwikaute mundo sumikatate kuta be dhahabu wibo na mukawona mwamanda na ala anake ila mathikiethe akwa anake mabanga yule tu manda wala dhahabu na mambe ya kwenza thima dhambe menza nga methe dhahabu ndwizwa muno we anu uliku menza thima dhingi na munda wothe woswa maima na yu mende kwenza la maima olonge asiai nondo maima nende twenzite na vena epo siva tulea kupanda maima ni meba niki. Na therefore maima mende kwenzwa epo trees sia bandwa omende kwenza mionda epo trees sia bandwa na yuma pika bandu mazindi maima hatu kwenza obela tuelea kwenza straight niki hii yuma ambia kwenza straight omende kupanda epo trees menza kinyamunda wonde woswa maima mosie epo trees na yuma kisani waindi dhabu una watutabise kuwinde ba epo tree niseza kuyana na yuni siyo siya mana bindu kandu mai pingusia myomoni yo mai kulia apples ni mota aichao apple ni mota ningosongea bro ichao pia ndo mekwenda apple wewe na mubango mwa apple nyako nina mubango yako nina mubango na ituweka hata na tuite na apple si atewa mata zambe lakadatu meli yambe sana kati Masya mbona ulaza abu no. Praise the Lord. Kizitoni chucho. I know dhabu wende umanga. Na no we siye koneka. Hallelujah.
Praise the Lord. Ondo kote umbekia bina. Mondola me future ni mabange yoba ni wese. Ayundo tokeka no neto mweke Ngai anatu imwekea. Pe wathi wina wai. Wathi number 39 wina wata. 39. Nyenene endete chalo nanzia yemesio etulu mosiwia indindikia kevinduke kambokia molamao mainge amaida makame Gesoane ya Mavinda ondo wa mkao oyo onane dhinane mwinge nenawe kwatyo nene singa menokelia muweno wa kukondino ndikadhina newe moso veiwa kwa mogosia eweweka nonelasia kela ondo nelome kwake nziandika sabamuno ngalikana ngediomoa kwake kola kweodeu asaniwisi chamweso ngamonana meromakwa osombene kwangai nakwaninga mudaidha mwobosya wakwa ndikambela kuna mawa neko kwena mowa newado wa mwea Yesu asande wese inyu ondhe mokwitikila bati undu wae museo kuthonoka undu Yesu Kristo kubikia kusiawa ona abikia kutukuya ngela nyone na nikutangasi ati aika atwikani wasiawa na niweka ladhani nginya abikia kukongana na maandiko mangai na athayuka na esa kwambata ituni na nibo wili koko ni kwa aume kwa ithengai mwene vinda wonde na nibo kaumasile alame thayo na ala chao undusu wonde ndo atumia ngoloba tilasima pedwe ngoloba tilasima pedwe kale the name Masindis kwenda kwa Ngai does not depend on how much money you have or you do not have. Ngai ni wisi utiwa na kudhiwa shindu na kukwata ngoo siandu mbesa wina sio na utena sio kwenda kwake kukabikia kuyane Yosefu ndai na mbesa. Praise the Lord. Ona meri ndai na uya wathukuma indi yoba niwe sio tu makana kazi yawa na kana kesa ubikia undu kana kabikia na kesa kuyana na yu niwe mwiyai na mobosia wa Mathayo maitu na ningo udhanga si umu in the same way mwa inengane kwa yoba umu ondu Yosefu we nenganie mandiko manga imasia okila kumatoni na eka otondu we ni mulaika na atwa muka wake ona kuendea nambe ona ndamu mana gina kana kasi yao ainipe kwenda wilose umundi itambia dha mwikio nipatoneka ukasia wimutangi lakini ndini wakula kutangi wakwaku weli chamba kosokosoni utesi kana udhulwa kana ngaino wisi
uteze kana oyula kana Ngai no tona kukwathima imbesa sibo na itebo mawi ya mebo na matebo na muminukilioni wonde aiubikie ngoli ya Yehova thayuni wako na ubu katoneka kwa lamenenga na kwake na ithukisie yuwe wiliendi andu alangi yonde Yehova aithukuma ndini wo aikwata ilikoni sio ona mata mwisi mekibathukanyo muno nakwa naku undu ni wiba nundu iye twitumiwa ni Yehova tuthienda nitukwenda tututumiwa tanamo mukamba aisie na mwite wanakila yika hata asumatea wanakila maisha anito kitumi ndini ya mawendimo madhiki ya mabiasala shana senu nisi kuandikwa nicho kitumi ndini wa mawendimo haipika MP mwana wakuno wandikwa haiundusu the wikika nikanda mwana wakuono sio na Yehova nutona kwika nengulilika na mbro wakwa tuabodha nundu wa shana siake waina sio it secondary many years ago na you mokane wa wambitite kwake akandebya mutinda nundu wibasta mbothe nundu ninasia na ilise lo secondary na umwe and special needs na ongi already nuto wa secondary please pray with me tukite ondubani wake baki na nitwa abothie na noni ondo we fani muno nundu yo wanzunge ondo nda expect ya na nakulia endi nyenye nyoka nindo no tiwa ukwata ngoya musumbe avinduke eke ondo nekie nundu itina wakubodha a few months later ila mundusu wa nubio wetu wakibaki atanga sakana education is free in Kenya na njisi ni andu mena takwatu abodha kondu wapata usu ni kwache ibeti mpingi no si abodha ni kwache asiana mbingi sisi kilasi kende no mabodha nundu wabisi lakini Yehova akwata ngoya kibaki na kibaki apanga mitala ya kiusumbe na apanga economy ya Kenya ngina visi wone ka wakwe biashara wasa kida kana kedi sukulu kadhiba o land dhidoka. That is how God works na akitumia kila mundu na kibaki eka huwa imanda kula hathi imanda kuyaka lakini ndini wa mubango suwonde nituyone ya mosio hundu Yehova ni wewe isi undu wendese na mama kitumiwa wewe tumiwa kibathukanyo nundu witumiwa wese no tumiwa. Praise the Lord. Kuno mweke ya Ngai. Ask your neighbor no mweke ya Ngai. Ndumukulia no mweke ya Ngai. Ta Yosefu na tameli hundu ila meli wonie mulaika oka andu mangai aisie ni kwithiwe kwako tondo wanena nila Yosefu wonie mulaika oka asia ni kwithiwe kwako otondo wanena ende andu mangai umuthi tuna kindu kinene kithonokete mulaika na ni Biblia ino ya Ngai ni mumikia na eva ino ndu mikia ona mulaika kakukia ndu mwitikila neno tangazia eva mandiko ama Ngai muimaikia kana Ngai ni wesi na kana Ngai no kamana the wandu ikia kundu na utabia ona ukathoke wani mulaika twitikila kwanza waambia kwaze wina maimo na wikiwe maimo mulaika oni wa muthemba mwa pastor uko umbike deliverance ai mulaika ni wanena Naku indi bado wenda deliverance ndo kwatia ola mondo wae modhui aisi ate ningumema ndume nisoke kwa maango makwa na kwa mambro makwa ngamata bya ondoko okuilie atabiwe ni abalamu thiwa Mose maimwitikila na thani alangi maimwitikila ona akuka sioka maikwitikila